Saznajemo da je dopremijer Vjekoslav Bevanda na sjednici vlade tražio izjašnjavanje o, kako kaže, kršenju procedure u provedbi konkursa za imenovanje direktora HT-a Mostar, te da se imenovanje Stipe Prlića, koje je izvršila vlada prema konkursu, poništi i da se imenuje direktor na 60 dana dok se ne provede nova procedura. Resorni ministar Nail Šećkanović insistirao je na glasanju. Rezultat: 3 ministra za poništenje, 2 protiv, a čak 11 uzdržanih. Kriza u radu vlade očigledno je nastavljena i u ovoj godini, a problemi su brojni i bez imenovanja. Još u prvoj godini od dokapitalizacije Energopetrola, federalna vlada trebala je dati nalaz o investicijama koje je izvršila INA MOL. Kako je aljkavost pratila cijeli proces, prošla je i 3. godina bez investicija, a vlada je, umjesto da raskine ugovor, odlučila pokrenuti odabir Međunarodne revizorske kuće, koja treba utvrditi šta je od obaveza realizirao konzorcij. Vlada ne želi objelodaniti koliko će novca biti potrošeno za ovu uslugu. Kažu tek da će podjednako sa konzorcijem pokrivati troškove ekonomski najpovoljnije ponude. Za 4. februar vlada je sazvala Skupštinu fabrike duhana Mostar, čiji su radnici u izuzetno teškom položaju. Na dnevnom redu Skupštine biće imenovanje nadzornog odbora nakon što je raskinut ugovor sa bugarskim kupcem, a vlada ponovo postala većinski vlasnik. Radnicima koji godinu i po nisu primili plaću biće podijeljena jednokratna pomoć iz socijalnog programa za zbrinjavanje. Žalbe radnika i zakočeni proces registracije, kriva je 1884, također je razmatrala vlada. Zaključeno je da se pokuša prodati preostali dio krive na koji je u cijelosti upisana hipoteka, da se imenuje privremeni nadzorni odbor te zatraži konačna riječ od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o radu sudova koji uporno poništavaju registraciju novog preduzeća.